Dobrodošli ljudi u moj novi klip. Danas ćemo igrati Dream League Soccer, pa hajde da počnemo. Ja sam već igrao sam već jednu utakmicu, kako se zove, i to je bila prva, pobijedio sam 2:0 i odmah sam odlučio da snimim, znači nisam ni ime stigao promijeniti, tako da nemojte mi zamjeriti. Ovo ćemo preskočiti. I kako, nemoguće, ovo je nemoguće. Izvinite što mi telefon šteka jer sad sam ga usporio sa ovom igricom. I ovo je neki bio bug i nemoguće da ovo nije go. A barem imamo korner. Nemoguće. O, dobro je. Ovo je nemoguće, ne mogu stvarno. Joj. Da, igrat ću i FIFA 15, to sam već rekao u prošlom klipu. I igrat ću također First Touch, to je isto, znači Dream League Soccer, samo isto kao Dream League Soccer, samo je bolja je grafika i svašta je bolje. Ovo sam sad počeo igrat jer ovo sam prvo instalirao, a imam trenutno i First Touch instaliran. Ne znam kako se tačno zove, mislim First Touch. Izgovor mi nije baš sjajan, ali nema veze. Znači 1:0, pokušat ćemo barem na 2:0 kako bi imali neku sigurnu pobjedu, valjda, ali nikad se ne zna, sve je moguće. I sad idemo, nemoguće da moj igrač ne može primiti loptu. Zato njihov može sve jedno. Evo sad ćemo dati ovo. Neće doći pravo. Nemoguće, nema veze. Valjda ćemo vidjeti, evo ga, sad će poluvrijeme. To će proći za koji sekund. Kako i u igrici. To namjeste, evo ja sad kad krenem u napad, to će se vršiti. Ili neće? Čudno. Čudno. Ne. Hvala Bogu. Dobro. To je to kad protivnik kreće u napad, sudija nikad ne svira faul. Čuj mene faul, kraj utakmice, poluvrijeme ili tako nešto. Sudje su nerealne. I idemo sad u novi napad. Pokušat ćemo prijeći sve igrače. Ne. Nemoguće, nisam je ovako jako očutao. Dobro. Nervira me jako ova igrica, ali morao sam je snimiti. Ipak nekad mi je draga. Jer evo ona, na primjer, zauzima mnogo manje od FIFA, mnogo manje. Evo vidite šta sam uradio, ništa. Samo sam oteo loptu, ali nema veze. Nema veze, onako je naša lopta. Nisam ništa uradio igrač. Znači igrica je dosta manja od FIFA-a. Nešto slično dobro. Vidi se da je to i grafika je loša i nema pravih imena i 2:0. Ne mogu da vjerujem.
To će biti to. Pobjeda je naša. Zasigurno. Stanite gdje, idemo napad, aha. I dodajem. Ne, mislio sam njemu dodati, ne. Kakva greška. Jer nije ovo offside. Kakav golman. Nikakav. Ništa. Sam da ovo završi da ne primimo gole. Nemoguće. Šta? Crveni karton. Zašto sam ja dobio crveni karton? Gledajte sad. Ne mogu vjerovat. Ova igrica je stvarno... Ali stvarno sranje. Stvarno sranje, nemoguće. Kad se moram tako izraziti. Vidite kako on otme loptu, brat. Ne. Dobro je. I 4 minuta nadoknade. Nikad nije 4. Telefon nemoguće šteka, igrica također. Morat će izbrisati svašta kako normalno mogao igrati. I to je to. Pobjedili smo. I ljudi, vidimo se u sljedećem klipu i pozdrav.